Nyamita kitongeretu ni mukaririete wake Kimathi Munjure ni kiwete mbaru ithwane nerendekithia ya kanisa ya Katholiki Diocese ya Meru ya kubwithia maromba yerekerete kimeraki amana biashara yakyo. Bishop wa kanisa Jackson Murugara na wetewe ni arimi ya biashara na kinya Kristo ba kanisa cionthe na kinyete kibandini ya Kiislamu kiri maromba ya mwanya na misa ya kurombera kimeraki yara yeriri kubwithika ntukaro kianine kemaili 3 akarariyo ntubo Kimathi Munjure wetewe na atongeire bangi banyamita nebawiritu ni thwanire ya kiuwa utinkanja ni kiwiti maromba kenda kukiairithia na kinya kwairithia thoko yakyo. Dennis Mugendi aina Ntetonkuluki. Aremira ikinyite utikingi kiumbe ikumetethia bali ugatiga maromba ki maromba atongirie bakiama Kenya mita batongere tweni Kimathi Munjuri bakuga ni babangeni ekinine kemeri 3 igembe Central are kuma Jumatatu ntariki 30 gukethira kuna mantu ja kuona ni jeje mirata jo exhibition muthiene Juma ntariki nya maromba kuthithwa jatongere tweni muskabu wa Catholic batwe katonete autokinyite mantu ne amira mantu ya utumira sana mantu tukweria mwanya lakini bandu no tukuria thina muno miraene twa akatuchokera Ngai wetu na toromba muskabu wa Meru wa Catholic atuwire misa arama iri 3 katukwira kuonka muntu ukusikana mira tukona ni manto yetu kuma Jumatatu tariki 31 alafu tukwe Juma tukainga manto ya yonde na misa iwo tutuonete manto ya tuwita misemania mingi tuwita maofisini ya maingi lakini tutoona ansa yombo tulitotaene burabu tuli ruare na kinya mirano tumatene rindi ni retire mirimo ya kuthira matu inyobi ya bikura rungu nde tugera mwathani Mungu baba twege ntuko tucokie kimera kiki mwathani tucokie kimera ertari ne mwathani wengwa aiwe maromba yetu oriente yetu mantu bakuromba antu bonde bege mirago siumeria bari na witikio mira ikora yekethra imise Catholic twinde twi karibu sana tutikwathurana no bonka muntu wimiraene lakini twithe tukimenya mutaratara wa misa yurithra ywa jutongere twiki Catholic mapasta yetu na mabishop yetu ya kanisa yingi kinyabwe karibuni tukaribisi twende tuya turombere kimera kietu kenda manto ya yonde asicetona kimera kietu yomba kuthira yaita ya mathugu ya kebela na ya mea ya kimera kietu kicokie shimada yakyo ria twethire kithira kibugutha ginaryo kini ke watu ine Murungu na batu tona kanya kinya kamugocokire Murungu kathona tubake ke Murungu atutharimire nakyo thabu yetu thai Murungu atethetie tukona nafasi atumba wita kutora maromba yetu na kinya nkatho cietu o tukiendelea na maromba wao ni bwega twite maruni ya Mwathani Murungu na tutena mianke maromba tutena mianke makanisa debu cionthe tucemanie mairi 3 Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru.